Magsyukur, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasih palanggungan sing kami agama Islam, murah-murahan yan kita niyo himutundan ha parkala na to ini. Ibu daing kaaunan long tayan ha social media, ha Facebook atau long ta ha ini YouTube. Iban na sing kaibanan long ta piyapakay sing kita roon ha parkala hampitan sing kita sin pag-aaramata amin mapakay tay mga kapanyapan ini. Pagsusukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan yung mga nag-uulin sin mga radio nila, kapupuan, sibu dara hindi ha lokal tayo ni ha ini daira sin sambuangan sa pakapupuan niya katan, lapay na palupasug, patawi-tawi, in kapuan simba sila ni katan, amoy in timutugda kato taniyo. Sampay na nakakuha din halauman sin likusan sin kita ni hindi miabot na ini sambil papalawan pa ini madto pa Cotabato yan to. Murah-murahan tumabang kamu manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala sarta himinang kita niyo sin sabab supaya ano kailo manglatun in suara sin agama Islam pakatan binaybayan insyaallah ta'ala na sa kainuin kami ni mga masimasi pa makahibal na tuyuan na mo awang mayan in diin na in rijiki dihil kamo sinallahu ta'ala pangingat dengan mga pangingat tiyo-tiyo amoy in ikapag ini guna na to dahil di halaw man singgumi ini labi lupa na tuod in maksud sinallahu ta'ala hangkan kita nupya panjari supaya makapagtag-ipon harapkan niya. Manjari waktu ini aramikyan lang taha mga kahulaulaan amuin misantari na akong masabot katan sumagawa aon biya mga doon hay ni hangkantay ni pangadyon in parkala ini ayat dengan suratul Taubah karena aon pangasunggusin hambuok anak ka ataw tay mangod murah-murahan tagnaan ta lilayon in mga yari nakaso dalam sin ayat ini ha ayat kaanuman ha suratul Taubah. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha
wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Ini long ayat ini siyabot kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala karena sin kakahinang sin mga munafik amuin jahil doon ha pakarajaan ini namisarahan bukun marayaw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala pagbahagi sin ini longta amunain pagtawakon sing kita amuin mga sarak ka pagsarak ka wajib pagtawakon doon na ini na ini atin niya lila ito sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo asupaya muna na inamuin wala kaya amuhan sin panara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hatungod sin pagbahagi sin ini zakat amo na yung mga sila munafik doon hayan na sampay nakasambatan in Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiw baha im makapaadil bang indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala di makapaadil ampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya limiulakad dahin haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya bang uno na indaakan kanya misan dayaon masakit ipasampay ra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi loba na tuod bang hikakuyag inyad to ipasampay ra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na sabab yadto doon hay nipiatar lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod sin pagbahagi ha hukuman sara niya iban hisiuin amuin mapatut magbahagi kaniya. Sarta biyayta doon hay ni haamin siya buta ayat ini pagtawakon sing kita daranta pagkarungkuan ini intag suko kaniya amo na inwalo sinip nasabot diha lauman sin ayat ini. Kaisa niya al-fuqara karuan niya al-masakin katu niya al-amilin inhi kaupat niya al-muallafati qulubuhum inhi kalima niya ar-riqab inhi kaunum niya al-gharimin inhi kapito niya fi sabilillah inhi kawalo niya ibnus sabil. Amura ini na laong sin mga sila magtatapsir wayroon tagdapurwaing mapatut dihilan amurain nasabot ini katan. Nain mga ini atin niya bahagion sila doon hayan bang sila katantan hadir atin niya aun dahil nga mga tumpukan walo ini roon na bahagion maun kanila pakaniya. Amuyad tuin ini aturan tuod sin ini pagbahagi doon yan. Naman jari in mga ini sambil piatar lang sin Allah subhanahu wa ta'ala biya itakato taniyo hisyo im mga sila pukara. Hisyuin sila mga pukara pag yanon. Pukara jama sin fakir. Hati sin fakir ini amo na im mga sila wayroon gaos nila tungod paparkala kabuhianan. Sampay roon haon lang niya doon hay ni di kapag inu-inu may tiagnaan sin Allah Ta'ala in pukara amin mga fakir makauna rin nga katan sabab sila in lando in kasigpit daing hakatan sin walo na sabot ini na in mapuas daing kanila magsuno-suno na pakanya
lisiddati faqatihim wa hajatihim. Karena sin taud iwan bugat sila muin kabuhianan nila, iwan hajat nila. Amura kumanlong ta hamazhab sin Abu Hanifa long niya adnal miskin aswa uhalan minal fakir. Bang hamazhab sin Imam Abu Hanifa imiskin kuno amuin labi masigpit daing sin fakir. Sumagawa bang takitaon bihan tiagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hapukara manunjo kipa sila in labi aula amuin makaunaray nga katan tukbalan sabab Allah ta'ala in labi makaingat bang hisi masigpit matan sabab kaingatan niyang kahalan sibo dali malahil iban sin nakatatapok kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan lang ta. Na doon hayan biyeta doon haon ha kuan sampai sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu long niya al-fakir laysa billadhi la mala lahu. Impag iyanun fakir buko ni maana niya batway runtun alta niya. Walakin al-fakir al-akhlaqul kasb. Akhlaq al-maharib indana. Sartaon pabisararon haon impag iyanun long niya fakir wa huwa al-muta'affif. In pag iyanun fakir amo na masandal. Dumasin bugat sintutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahita al muta'affiful ladhi la yas'alun nasa syai'a. Karena lang na fakir amo hindi sila magpangayo pamano siya misang pabiya dinin ini bugat sin kabuhianan nila. Wal miskin huwa alladhi yas'alu wa yatufu wa yattabi'in nas. Ang palong niya miskin, amoy nilang niya in sila magpangayo. Kapag kahinila manusia, iba ni miskin lang niya, amoy in magtatawap. Hati niya maglibot, halaw mansin, ini kabaybayan sin tao sumakat pabay, sumalam, magtayak silima niya. Sarta doon haon lang niya, wayat tabi'in nas. Maurol-murol ha mga manusia bihan, mangayo-ngayo. Amuad to. Na sampai vieta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan in pag-iyanon long niya bukon in pag-iyanon miskin amoy in ini doon hayan wayron na tod biya mga kaunuhan niya amin di mamarahikan niya misanda kumanin hangka ini pudjot kakauniya unway misan sumud palam simbaran niya bukon lang niya bihayad to. Sa impagyan doon, di kabayaan sin Allah ta'ala jumato, misampeng kaaunan, fakir atawa miskin, doon hayan, amin di mahinang nilain, mangayo-ngayo, pamano siya. Sa muna mo narunhan, in susukatan kasingkatan Allah ta'ala. In agitapatuhan, iyaka na'abudu, wa iyaka nasta'in. Ikaw raya Allah in pagtag-ipunan na mo, iban ikaw raya Allah in pangangayuan na mo, singkatan hajat na mo. Manahot maaslag, harap na mo damon kay mo ya Allah. Sabab ikaw yung nagpapanjari ka mo, ikaw yung nagpakaon ka mo, ikaw yung nagdirihil sing kabuhi na mo, ikaw in katantan nag-iipat ka mo, nagdihil sing katantan kakukunahan na mo. Amuad timpag iyanon mga miskin, fakir, dayahan pa Allahu Ta'ala karena dayahan imbigi jantong nila patuhan Rabbul Alamin. Naamo yan. Na ini sambil doon nagbakkas sa Madina Al-Munawwara kiabutan doon halawon sin Quran in panaksi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga sila roon amin lang na yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Misan pabiya di ineng kasigpitan nila makapatiag pa sila pagkahin nila manusia.
bihan. Amin wayron na tuod, kaabot-abutan madtubihan. Dirihilan sin pagkahinila siya habukon nila siyukat, bangaon magkagunahan, mapalabi nila pa in nagkagunahan niya turing sing ginawabaran nila. At nabiyayta doon haon laong niya, nakalando in pagpatiag nila, magbakkas doon kanila in pagsandal, pasal sin pagpatiag nila, hatay manghud nila, bihan. Amo at timatan-matan, makusugin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, hati niya, pag ianon dito dayahan in bigi jantong nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Na, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpaanib kato taniw katantan. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu tawafina min ummati hatta yalqa Allah wa laysa ala wajhihi muz'atu lahmin. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, long niya bang masi-masi in ummat ko magtawap, hati sin pagyanon magtawap di, magpuliling sin kabaybayan sin tao sumukat, sumalambihan, doon, simo da kaingatan nila, hindi nila kaingatan sumalam, doon hayaon pag-ubos, bang sila sambakon na sin, ini, sasalaman bihan kanila, alaikumussalam, nakauna na sila nakasud palaw simbahay. Doon hayan. Wala pa sila iyan pasuron, ito na nakasud palaw simbahay. Na, in mga yan, bukon sila yan, in tagdapusin na sabot di aminsong na to, ini, hibay ta bihayaon. Na, amod tulong ta. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang masi-masiri, hiundong sinummat niya. Dahil nga mga sila magtatawap, maglibot sing kabaybayan, magtayak sin lima nila, haadlaw akhirat, bang sila rin makatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, igan sin Allahu ta'ala inunod sin bayho nila. Hati niya, dahil hakaluyuan ki kita inipon, iwan sin katan halam sin simud karna way unod sin bayho. Hati niya sila kalabira yaw nilo paragbos nila. Kana mayta, sabab inyadto wala nila iniiyayaran in kasipukan nila papagkahin nila inyadturi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in kabuhi si Muslim di mabuhi Muslim bariman bang di makalabay hatutukasan sin Allah ta'ala. Impag yanun bariman, subay siya, maka ini maraniya, hito kaya ding ginawaran niya, dahil nga mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, in tutukasan sin Allah ta'ala, tanda sing kasiniya haipon niya. Inna Allah ida ahabba abdan ibtala. Benar-benar to din Allah ta'ala, bang niya kalasahan iniipon niya, tukasun niya. Nabihan yan. Asyaddu ibtilaan al-anbiya. Thumma al-ulama. Thumma as-salihun. Thumma al-amsal fal-amsal. Wa in kana lahu fi dinihi salabah, jida lahu fil bala. Biyayta dun haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Allahu Ta'ala bang niya mapiin ipon niya lasahon, tukasun niya na intutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta doon damikyan in sabugat-bugat tukasun sin Allah ta'ala mo na mga kanabihan. Pagubos sin kanabihan mga ulama, pagubos sin ulama mga tausali, pagubos doon haon magsuno-suno na sila katantan na laong niya bangaon hukot sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala maginggo in pag-iman niya sin kakulang kabus amo hindi nila hitayakin lima nila doon hayan na doon hayan ganapan sin Allah ta'ala in tutukasan kanila bihan sampai roon haon mahita yan tutukason karna
haadlaw akhirat in kalabyahan sinallahu ta'ala, nagaapas-apas pataas, in makusog in ini pag-iman pa Allah Ta'ala, labi matao din tutong basan, dahin ha mga sila amuin makaanda in tutong basan, ini tutukasan kanila riha babawsin gumiini. Naamuad to mga katawtay manguran, haagama Islam, naamuan in piagbidaan sin pakir, iban sin miskin, na in sumuno doonhan, longta, amunain, pag-ianun doonhan, al-amilin. Isiyuin pag-ianun, amilin. In pag-ianun, amilin, amunain mga sila, pagdaakon ini ungsod jakat bihanyan. Silain pagdaakon ungsod sin jakat. Bihad to in hinang nila. Bihad. Na in mga sila ini, pag-ianon al-amilin, aun hinang nila roon. Hati niya in pagyanon amilin, bukon siya fakir, bukon siya miskin, manjari siya misandayahan. In pagyanon amilin, amuin magjajakasin jakat, aun doon haon magsusulat, sin record, sin pagjakat, iban aun doon haon magdara sin jakat, mataod, deng mga hinang. Hati niya lang niya, payukto na li ajli amalihim wahiya ujratun li amalihim piha. Inyan bayad sin pag-amal nila hatungod sin ini jakat bihan. Hati niya silad to inag aun yan mga taurayhan, aun tuod piyang angandulan nila, inilong niya in jakat na hirwal naman to, na ikaw na in maguno ini. Ini sulat mag-record bihan, biya sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, hawak to sin nahinang siya khalifa, magpara siya tao madto pa mga Irakid to, ipakawa in record sin mga tao malamma, tao miskin dito, hasupaya kabahagian sin jakat. Bihad to yung paghinangon sin ini Umar ibn al-Khattab, na inyan laungta lamod in mga sila ini, misan sila dayahan bihan. Na ini ka po upat niya lang niya pagtawagon al-mu'allafatu qulubuhum. In pagyanon mu'allafatu qulubuhum, amuin kakunahan mo dayaon in pag-iman niya, in ka-Islam niya, asupaya humugot siya. Pag-ianon mo alla pakulubuhum, amin magbatog, magmisrain, ini bigi jantong mo iban sin siya. Hangan sin agama Islam. Biasin pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-arwa junudun mujannada. Ida ta'arafat ijtama'at, wa ida tanakara ikhtalafat. In bigi jantong, sin mga sila, Muslim, bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, nyawalihan nila nung niya sa pantun sundalo. Hati sin sundalo ini, may tangyanan sundalo. Sabab tuan in sundalo, misan uno division sila, doon hayan, nari sila yan magkanat. In Army, naghahambok yang katan. In Marines, naghahambok katan. In Army, naghahambok katan. In uno-uno yan to. Bihan, nagtutulong tawang sila, hanggang kahinang sila katantan. Sabab kakunahan yad to, imbihayad to, imbutang niya. Na, amo yan in kakunahan sin ini kita niyo. Nalaong niya, inyawalihan, bihan, biya sa pantun sundalo. Bang magkilahi, in sundalo yaon,
Misan wayron nag-uniform, kaingatan niya, uno kolong niya. Army kaw? Ay naho, ako army ray sabak ko. Ay uno division kaw. How uno ko na-assign? Biya ni. Bang sila magbatok na, in sila yan, biya sila sin, asal na nakapagtaymanghod pasalsin, hanganin sila hambuok. Biadahan in Muslim, misan pa siya bukon kampung mo, misan pa siya tauro kaing, milikan Jipun, Arab, bangyanan Muslim magtaymanghod, in magtaymanghod, nagbabatok imbigi jantong. Ida taarap pajtamaat, bang sila mag-ingati, maghambuok sila. Ida tana karaktalapat, bang magkilahi sila roon, bat bukon sila hangka ini puunan, magpulak kanat sila. Nabihan, namoy ning kawanahan sin pag-ianon mu'allafatu qulubuhum. Bihan, amuin pag-ianon doon lang niya as-sayyid al-muta' fi qawmi. Aun doon amin mga nakura halon sing kauman niyaon piyagtataatan sin tao. Karena sindayaw niya magdadungan. Naon wakto ha mga maaunin buno bihan, in sila yaon wala pa nakasud pa agama Islam, manjari nakasud man pa agama Islam, makaon na rin nga katanin nakura yaon subay siya, pagaanon in bigi jantong niya, karena in hibal niya hawak to pa siya nakura si mga yaon, ya ayupot niya in iniuno niya, in raayat niya. Naon ini pag-ayupot niya bang nakawa na rin kaniya. Sabi ito subay dihilan jakat. Bihan yan. Naon magbisara lang niya lamod na yung mga sila nakasud pa agama Islam. In ini subay reisab lilayon tanyo bukuning katan simod pa agama Islam. Karna Allah. Aun sumod pa agama Islam usog mag-asawa karna sin pag-asawa bukon siya pa karna sin agama Islam. Aun doon usog masumod pa agama Islam, bukon karna sin ka Islam, sa mabaya magdaya. Bihan yan. Mataod, inda jinis, bang taurul-urulo ni mga katan ini. Hati niya subaytay ni, malilay marayaw, hangkan na in mga sila nakauna, nagkhalipa, biya nakanumarib nil Khattab, giyajagahan tuod marayaw, in, amoy inhisyo naman in mapatut dihilan. Hati niya pangadyon marayaw sa tay sulat marayaw yaon. Sampay hatimpo niya, in pagyanon mo allafatu qulubuhum, wala na siya nagdihil. Mayta, sabab mataod na nagsud pa agama Islam, way maksud duaing, buat malengkan, dumayaw imparasahan sing nila halawm sing ka Islam. Bukon ka na sing pag-agama. Na inyan katan hikamula, ha mga kataw tay manghuran Muslim, habihan imbutang niya. Na ini mga kataw tayo manghuran, biya nakahupuin waktu, insya Allah talusod na to waktu raing, yang pa kita nakasabot doon ha ni kaupat, aun pa nakapin upat insya Allah subhanahu wa ta'ala, mangumbaid na ako kanyo katan ha waktu ini, aqulu qawli hadha wa astagfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.